Kua whakamanatia te tūranga minita o Hekea Parata e te māngai o te karauna. Toko whitu ngā minita o te kāwanatanga, ko te Premier, a John Key, ko etahi kaitōranga pū me te whānau o Hekea Parata, te hunga i whakatīnana atu ki te tautoko i āia, me tāna o ati ki te kuini o Ingarangi. Nā te kai whakahirihiri o te kāwana tianara me te kai whakawā matua o te motu, arā nā kahurangi Sean Elias, te hui i whakahaere i whakamana. Ko tuhu e te Premier, ko whakae mai te Chief Justice, ko whakae katoa ngā minita o te kāhui minita. Te āhua nei, ko eke au ki rungi tēnei tūranga. Very proud day, I think, for Hekea. She's an extremely talented New Zealander, and I think she's going to make an enormous contribution. She's there on her merits, but she's also, I think, a role model for young Māori women. She's been very successful so far, a girl from Ruatoria, and I think she's going to make an amazing contribution to Cabinet. I'm very proud to have her as a Minister. Ko Hekea Parata, te minita matua i ngā take wāhine, take matawaka hoki. Nā, no tātou te waimarie i te mea kei te whakawhiti atu tātou ki a Hekea Parata i nai nei kei tō mātou tari i te whanganui ātara e te minita tēnā rā koe. Kori, tēnā koe o tira, tēnā koutou katoa. Kia ora, kāre kore i whakahihi pai o hoa mahi me tō whānau i tō whakawahinga hei minita o te kāwanatanga i Nāpō. Ai, harikoa katoa rātou, harikoa ahau, he tino pai tēnei, ai. He ho o whāinga matua hei minita, Hekea? Kare anō kia tūtaki ahau ki ngā tari katoa kei roto i taku pūkoro minita. Hoi anō ko tāku hei tautoko ngā hāpori mā rātou anō e whakapakari i a rātou. Koe nā taku tino kaupapa mō enei hāpori. Ko koe te minita i ngā take wāhine me te minita take matawaka, engari hei tā te Rōpū Act, me tūraki ho te minitanga mō ngā wāhine, he hau whakaaro ki tērā? Ka rera wātu au e whakae ki tērā. No te mea he nui ngā take kei te whai tonu e ngā wahine ara i roto e ngā poari o ngā umanga o te whenua nei, ara i whai tūranga i roto i te ohanga e rā āhuatanga katoa. Kei te mōhio rānei koe Hekea, ka noho koe ki e hea kōmiti o te runanga minita? Kao, kare anō kua tau tērā, engari kua kite atu au, kei te mōhio au, ko tēhea o e rā komiti, hei tērā wiki ka whakatau e te Premier. Kua puta ngā kōrero mo te arotaketanga o te tāhuhu ture o te motu, ka whai wāhi koe ki roto i tērā arotake? Pērā au i etahi atu kei te whai haere ngā mahi o tērā komiti arotake, ka pānui au ngā kōrero e pāna ki tērā kaupapa. He kaupapa tino whakahirahira tēnei mō tātou katoa, nā reira ko te whakahau kia tātou katoa me tautoko, me hoatu wama tātou whakaaro katoa ki tēnā kaupapa. Hoi no Hekea, kua minita koe i ai nei, hea koe Premier ai. Kei te paia hau i rungi tēnei tūranga hau o te minitatanga nui aku mahi me taku mōhio ko John Key, te tino Premier o ngā Premier katoa o Aotearoa. Hekea Parata, Premier Māori tuatahi o te motu, koe rā tāku. Mihana ki a koe Hekea, tēnā koe, me te mihi tonu ki a koe mō tō whakawahinga hei minita o te kāwanatanga. Ka pai. Kia ora, tēnā koe.